lesson from eagle na masi kamai to keda ai sum khalle Europe ki whole days apong me amse eagle ji loi la le thesu thele akoi pakhang mu jam thele na khoina pakhang bagi jina kai no di khangre ai thi diam thi kai ge para logu ya ge nam thi ba khoi jam symbolic on tor mani ko moi eagle ji toina Bismarck towi Hitler towi Woodrow Wilson towi maximum loi towi moi jo ai yeng kana moi eagle ji kamai tor me ge number 1 ma mu wang no pai bo sig lite langja ju pai ko khenari se eagle ji na uba ji na fresh nga ta une langja na apum nga ta une langja ji wang na par ju mo lok de eagle di loi na tra adumaina yaringe wang wang wakhan ji khan ba aduga positive ina khan ba negative jog da ko say we should learn this lesson from eagle hai moina ani subadana ma ji wang na par ju my vision ge strategy ge this is very wonderful mana swani yeng buje adu hen pot urwe ba magi lap khabode mana phaning ba nga phaning ba uchi phaning ba linje mane pai thar ko sidan amuk ta phadana to oy ba eagle gi mpan sid adu mai ke no mai vision jam clear oy ba adu hen u da adu strategy jam hai ba hot pese adu khoi mioi ba khoi su adu maina toge khan ma samana je puthoke khala da te khan bi ro no si kamai to phar kani kai do ni ada to ne si da khalle bi ro adu ga de sai mai vision bajana bhim na 10 kap ge du mai to dia ro ba guru 10 kap sa ge adu don cha na kari kari oi bi ma ga guru bu ju uzai hori bu u myam ju uzai uje pai ju uzai angang khar sanai ju uzai do don cha na du to kap to li na arjun guru kap ge da kari oi ngama miten uje de kap pa li na adumaina magi vision and strategy is very clear ko ani subada ahum subada kwai dagi ngakpa magi magun amana no nu si kanna sitba kanda usek loina bakse makon da ki da tumi loi le gane ba thak thak niktna magi di kumai ne masa ani tingtho gliding toraga nuksida somna kanna chele ma dum yaw khane somna kanna chele dum yaw ni chingkhale dum yaw ni khong khong da ma lungai ba aduna entrepreneurship voice ra lebak voice ra punsi career gi ngaw voice ra struggle darkar le nonu si jam thengna ni financial drawbacks adi mine jajan ngang pagi adu ada adu du yam le ni ko but madwa enjoy to gadabne with struggle just like say eagle na to do adumaina ko adi mari si with my training je this is wonderful training usek loina mak se makon jida napi amon maji hapani ko aduga matu amon maji hapaga massage loi thameba aduna massage nungai dan tum leina pai bam thai te eagle di kai dong napi amon maji hapoi matu amon maji hapoi mana theklai bu sak kak lawa ju cha do myam do aduna sem makon massage thamne pokade aduna massaging je pi ngadi loi pai sakine lei wa aduna nwa ba khra thengna je staff su khai su ko staff oi ga employee myam ju awa ba khra dum thengna biu phamam chabam yam nungai taba khotaba tolob lunglob pharak taba khotba pakan khanbi runu sai take off logdri bokte dum khara sauna da baju phai natra aduna we should learn this lesson from eagle adi atop amana mu magida yam phajari je ma kaidau gaida fresh pon na taba chawe asiba sukal chawe eagle je fresh ang sane ba asiba suksa chawe mana nga sela chaw je nga fain leng mane uchi cha ju uchi dum mai dum leng mane lin cha ju lin do dum anima dum leng mane fresh ang sane ba aduga siba sa chawe ba dumaina khoi mioi bu su hogi bagi cha sim kem kana de nei nu no hai hogi bana pi ba je sukna de thamoi nu ayan da ba katne ba kana bam ta pi de adu you have to confine at present ngasi ai je numisi ta lau tholok pa de numisi da sujai bungo de ba kem khoram bi nu layam ning bi nu laisang da lala bor ji pani da ni na lai du di pi ngam pote na tra mantri na pi ga da do democracy the people voice kai da no na thiraga laisang da loina safety valve na laisang na loi thamme da na American critics ng ti ti ngang jan ni ba pi ga do bor di mantri sing ne ba aduga laisang da bor ji ni gi ba nang to ba lari gai jage bro ina kun jage bo lai do ju kai ju pi ra roi da ko mantri na pi do mantri dei nong ta hai de da na aduna dharma gi lai ti am pa biyo ai ju pa yam na ko ai hayeng khang ni dharma gi mi phom da ngang jage ai o khayam pai lai dharma gi ko as a part of academy aduga sumaina magi keno se khoi gi
fresh yang dabse numit sida ing sai jagi bido numit sida tak long na yahor pose numit khor majda surja deva bungo du du gaina kem to biu no nok pet tor ga numit tu da singno nang nang shipi ban numit sida ina ke do gengo ai kat wa me am lokhai ge pa ba ya pa ge yeng ba ya ba yeng ge to ba ya ba to ge nang gi pung kun mari 1440 minute che tum ba kai dor ga ina nei that pa di yong ko ing se thank you na hayo numit kudinga to mai tor ga bu kana non nang doi jo pithibis da manipur kana nang doi no surde ba ina khuramar ga ngale ga sai duri to dun di kana roi ba tra aduna ina thamjaning bada magi sidagi lobu yam yam yaw khe dai last tamaga yam yam mai je du loi hai roi ko magi ina yam interest le ba maga le ba eagle gi mapunsi se 40 years khaktene ba scientist na le pise dama se 70 years punsi ba kari gi 70 years punsi no de 30 years bonus year ne hai magi mana kupsal le jingo punsi wok sang to ni ma kupsal le je kamai to ke da magi sahi ni pu sura kan da magi khujin je lo konjel le ba ana sa ke pha ba mu ya tre ani matu jam sang tu re ba ko sahi amam ni na pai bu ju wang tre lum me ba adu kan da ma yam tam ba jagam sakhne ba nung je pai na makhong je thugai ne ba sai gi henjel le smai kon ba su lo kak thakne ba adu mana pakhang le sabi ori ngai yamna yam pha makhong do adu le horni dana thugai ba gi lo yat pa du ga ang pha thawr ne ba ma sa ma lo kak thal ne ba asang ba jing do adu ga pakhang le sabi do no pai ra ni la ka ne sida ma 40 days sang ne ba kem chaw ra ma se du mi ta da ba jaga da kana mo disturb to da ba jaga da adu ga adu mai na la edana la ga maya marak ta tin ba yaw ba se si matung da ma 30 years ma ka punsi adu mai life span 70 years ne ba sida mana 70 years wo se 30 years bonus ya ne na khoi ju sahi hum puni pan sure ai chahi cha mu tung phajana hingen khale ai ji bonus se khara 30 years mu longi khali eagle dong na ko thamjaning idi lanai sasu entrepreneur singsu ade prajai khoisu laiba 21st century gi hongai ba mong sidadi pochai sina ba bawba leiba bawba kenom dang to bawba critically lo yeng ba phare ba kanagi for the future generation of the koi manipur ko